Yes, I'm so mama kwa baby me by Emadek TV so nyame enko so enhira mo se moko so ahwe Emadek TV na ye ka kire mo se wo mo asoya aseme ye di Emadek TV ede ejumadi ede brew eye Kenzi Designs ene Samji Casual Fashion Clinic omo so eka ho Samji Casual Fashion Clinic e wosunyane ase in case opo obi mana pam watade ede amount edwudwa ntade mu kama na also why kama say okọ wedding and say engagement program bia opese woko bia na obetumi contact Samji Casual Fashion Clinic amomayo sa your friends and justice to ntade the amount me omo contact enegu screen so no o fast numbers here and found ne baby a wo bia obetumi aye pepepe esanso. Yes, answer the one say more cost or more share Emadek TV. And then Medin can your first video and I may can be for YouTube no content they say that here. And I think say and then more sound so no strong kokra na the same issue of BU ne Akete Mpeninsem video incidents are seen no. I feel na maybe chire Ghana fum no mo say BU wa born ho modern wasisi akola no. Ananse ni akola ne papa ne maame ka no mo so mo die wom ana ete sen ene ye baba ye sa analysis ni nyina BU ni Akete Mpeninsem e share adwuma ase no na 2020 somewhere March na mo sha ase se open evidence video ya wo hwe e screen so no some of the old videos o mo sha ase so mo ye video no eno ebini na Akete Mpeninsem wu se oson eyi a wo ton sanitizer yes oni be you time COVID-19 ne ba now or more nose mask yes or ton nose mask that time ni mu na nose mask ne sanitizers ne send man aba no eno na wo hu Akete Mpeninsem eton obi wo de hwe Akete Mpeninsem ne senior wote ne body ni stature ne ade ye ko ye nu bo se akora ne ba be you nsem be 1 year no aboa no amoa no be you asisi no ananso wansisi no exam say me ne be you anante be almost 1 year ni na nyema akoso bia no minimini hina asem we ya asi emu bia ni wa minim ho hwe bibia akoso bia minim tinya meka bia na yese me ka keke me wo evidence a kire se minim ne akoso nyina na me ne bi yu ye din kommo ye de modern anuafo ensema me ne bi yu ye ka bibia ni wa bi yu eya menya we se ye gbochi ankommo be ko ne bibia no minim nyina na ne be kire mu nsem bi omo ben bi yu pa ye mpo no ebe ka kire se eba ne Emadek dia oben bi yu pa enti Emadek mi kire mu nsem bi emamate ase now BU ne Akete Mpeninsem videos na omo ye no say na yete yankan hu ne say eye BU ne kan nsem ni nyina kire Akete Mpeninsem enye obi ne kan nsem ne kire Akete Mpeninsem na YouTube channel no eye BU dia bibia ni we fa YouTube channel no ho a enye BU dia Akete Mpeninsem to no on so computer mu da onim ade a friend Gmail not to talk of say obi hunu YouTube whatever that goes on in YouTube no or there BU dia now Akete Mpeninsem entre story and now create story and farm BU and basically create story o ye bibia editing ne camera hand Akete Mpeninsem enye mu bia BU and yes anyima ni hina okay good yansan tun hwe ade bi sei se BU betimi aka nsem a sha Akete Mpeninsem ano ansa na kora na be kam na ba bonten no enye easy se wo hwe some of the old videos BU o training Akete Mpeninsem a trust me me the video bi ba beto so sa video ye mra na BU nya Akete Mpeninsem mo ye a mo sha ase foforo no na ore heze Akete Mpeninsem na mo ye adwuma okay video na good screen so a wo hwe no o hwe video ya tama na Akete Mpeninsem ni BU o mo ye sa niema na results ne sa niema na o kire no no enu bi na wo hu no abrante no ebre ye pa na enya asem ketwa because Akete Mpeninsem enya obi a onim bibia fa acting ho se o uyo obi a one industry ni mu da because me script writer me share stories me sanso direct o come me YouTube page a most of short videos ni series bi a wo na de me ana me share stories ni nyina me ana me direct ye intimi ni me meka me ndwa manum metumi aka kire say sika na ebi ni wo but me nya obi ma na so mase so o produce me a within a year or two we are going to be one of the best movie producers in this country because of the kind of story I'm de ba bontene okay now I didn't know make can say so obu industry obu hu say empanyinfo mpo na da bia o mu twa ne ade mpo no edwuba bia o direct wo mo kra nye easy for them to memorize or more script
omo lance ansa na omo aba bigina akasa no enye easy na obi a yen script hwe emfa ma no onkita yo ntumi nkan ontumi nya hwe wo ka hye na no na waba beka Akete Mpeninsem so kasa anya kasa say bi obi a otumi kasa den da bi okay enti first of all me person ya acknowledge the fact say be you wa bre papa for trying to mold this girl for 1 year. It is not a small journey. Another thing I'm a person me so kasa fasa asem we ya aba no won say be you any Akete Mpeninsem started say omo ye adwuma no almost every month bia no na be you ema akola no 700 Ghana cedis 700 Ghana cedis. Now Akete Mpeninsem ema me ababontene abeke say na be you ema Akete Mpeninsem okay we dey mum yentie ne wo kan wa ha after bosom dura 300 Ghana cedi bosom dura 300 Ghana cedi bosom dura 300 Ghana cedi and after dey ka che say 300 na o dey ma akola no e sha so ye kura ye pese fa manager and o say manager dey enye yie wo na otete akola no so enye yie and e su yo yate so some month no and be you the 400 Ghana e dey ka 300 no mo and e 700 Ghana and o sha se dey ye na kakra okay somewhat in your car no fine or say na be you Akete Mpeninsem 300 Ghana cedi e ho no me pese ye correct size statement no be you no or ma Akete 300 Ghana cedis na be you Akete 700 Ghana cedis every month na or ma Akete 700 Ghana cedis every month. Now before ansana ye be san tua size me pese ma Ghana for putting it on record say be you na etua Akete Mpeninsem school fees e wo school. There is an evidence be you na etua Akete Mpeninsem school fees e wo school. We are journalists, we are Ghana ni, we are DNA so on TRC school na Akete Mpeninsem okono. Monko bisa say ni school fees na say na 500 Ghana cedis every semester. And na be you etua. Na be you etua 500 Ghana cedis. Aside that no, say Akete Mpeninsem share be you no. Anytime bia o ko school bia no be you per car no be fa Akete Mpeninsem no de no ko school. Enti na Akete Mpeninsem work bia car bia na be fa no ko. Eno so na eye be you ka a na be you na etua sika no. Na nya obi a na etua. Enti ebedwurumre bi you mpo make complaint kire me say baby Akete Mpeninsem wo no car na school bus na say ontumi ma ho side ma me fa wo mo na be you say akola na ono waye yi na wagidi na waye star na owo mu school mu na ama mu school na be popular na mu ye program bia nti mutumi invite be you comedy no muntumi sacrifice ma me fa no enti edwuru baby na be you mu na ne peka ti say bia taxi bia na ode akola na yeden ekọ. Aside that no asema be you ba bonten a obeka say auto provisions e de ma akola no e bia ni wa eye ntro oko be you YouTube page a obon say several occasions no oni be you enam abonten a Akete Mpeninsem na bonten a auto provisions na de ama no ma menka one thing bi nkyere mo ye ko Bishop Bernard Yanko na ye last year na ye kokoduru ho no that day bibia ho bia akola ni di bibia wo ho bia odibi Akete Mpeninsem ma me betumi aka on record say wo ma ne ba no kosua create within seconds akola ne bedi kosua ni nyina ade o ya ade pa wo ho pa x ye call ayi na se no kosua wo ho bia obehu bia obedi bi ice cream no odi enti be you ene Akete Mpeninsem no wo mo nantie mu no eduru ba bi a fans na wo ankasa mpo hwe bi you ni Akete Mpeninsem po etumi ba bonten be kase bi you susuma akola ne pizza susuma no sweet food susuma na aduane sese won se na fun ye kese eba ne se ye mfidi akola ye nhwa akola ye ma na aduane se nyima ne dia be you no ma Akete Mpeninsem en lake mi tu kwan ko ba bi me twam na mi si fom obi you ho mi koduru ho no drink abi you say okoto drink amama nom oto obi de ma wo mo ande wo dam wo nyina to bi san de ma Akete Mpeninsem ade tina ko beka say me nkwa na ban to want to drink ne de emfa ma me eti eno kwa eye one thing yensan so hwa de bi say Akete Mpeninsem any be you enam no entade a omudi fra brochire ni ade ne be you eto nyina no ene adoye be you kokoye na abontin nyina no be you ntimi mfa ntade nkoya doye e wa abontin wa bra Akete Mpeninsem no ne nam no onfa bi mfama no enti Akete Mpeninsem ne maame be di asem ya meken yo mbedi hu adanse no beka no kora omopo omo nkofa efiri so omo wo omo ba no ebepim samre ni ntade omo ankasa toma no na within 1 year pen omo ni be you etna ye no omo nkofa akwara no wardrobe enfamra na yenhwe differences yo omo so omo ya ma omo ba no be you enye bi ma no na yenhwe
omo ba no bepem tam akora ni nya 3 years no be you anasa Akete Mpeninsem Parents antumi amie bank account amfa ma akora no but be you be bank account e de ma akora na I am putting it on record. Akete Mpeninsem ma me mo se me bo mo samra bontene e meka sase me amekan me bo say at the time ma mo so mo di akora na e ko school mu na oyinti no wo mu kwa ko yiska akoto to nyima dia ko boarding house no sika na e da wo mo YouTube mo bank account was 11,000 plus 11,000 if not exactly 11,000 na 11,000 plus ana na egu wo mu YouTuber your friend saying bank account Akete Mpeninsem ma me ne on papa se me boa omo mra bonte me kese sika na egu omo account ni ye boa omo kwankofa bank statement ni mra me ehu se sika do send na egu omo account ni omo tumi akọ bank e betumi nya statement no am ehu se be you within a space of 1 year because adwuma no e sha se o match a yan start am fa sika am wo match ye start this scam omo somewhere November December mu wo because amre na account no sika e bam samre na e kosoro. If anything, I make us a 2021 adwuma mu be ye de. Is a 2021 adwuma mu be ye da. Bosumi every 3 months bia otua akola no e bia your friend send school fees. Aside that, okokoto provisions, conflicts, milo, say nyema ni nyina otobi e de ma akola no. Akola no aside that no de akola ni pia bonten anya akola ni bedin ni obanum nyina no ono e ne provide lolo fani bibia. Enti yan fan say enyima kete at the end of the month be you eyema akola no eye even yan fan say 700 Ghana cedis na 500 Ghana cedis. And osanso ma akola no e bia 700 Ghana cedis asika omo fan to na account a o ka bomu a month be you o say esen wo akola no o sika bomu a say na be you esen wo akola no enti so obi wa bro chire na odi bibi ba na be you kese me de your friends because nyenti American sales mu ye mo me yankon hwe video bi a Akete Mpeninsem papa kese na onim se be you mom na ehwa akwala no ana otu akwala no school fees because be you ka che ne say enkofo bi wa broche se on be boa no ma na sponsor akwala no school fees etimi yankon hwe sa video ne mra na kakra me be so ne say o say wa hwe me ba no e wo school no to any school fees wa hwe akwala no from 1 year obi aka prenim waka kire me yere say obi wa brochire ho so obehwe no the school bibia obere obefa hoka na me nim say ono na ehwe no nim say ni pakro na ehwe akwala no obebie na no e be ka say ona ahwe na be do this time menene nya adwen akwala no apart from school fees asa diaka mina meyi diaka mina meyi meso menjina baabia nka say be you me bay mi jino ana me bay juma amoye no mon stop wonam na ye adwuma watie na akwala na kama me nka say wan yaade wa yaade. All right, mako hwe sa video na aba ma me nka say mi nkire wo me no obi ya adwuma na nipa ko no discount ma me de komo bi but no oka che me say ma me disclose na identity enkire obi a enti wa mama mo ni di ankire obi say asuma sisi na asuma me first can family enti say be you any Akete papa ne mama kese na omo nnim because be you ka chem so obi na edi nyema ni febroche ba na be you na ka kire wo mo na mpo say be you ba wo mo nchen omo ka kire ne say omo ne nkofo ne nkasa mpo na be you si onya wo mo ewa brochire most of times omo ye bibi sa na omo mpese ye de sa nyema no ebe ma wo mo wo Ghana ha say no ompese ode ne number be ma obi o Ghana ha say okwa oka kire wo say men mo midin mami bi ewa America ye kokoya adoye bi ye bi you ekokoya adoye bi ewa one of the orphanage homes before that ye din kan ye bi o school bi ewa bi you mu kokoben ho ye we ne koye bi wo orphanage home ho mami no flyer na ye di ni din to so say bi a main sponsor no mama ne sanso frey ye din flyer no send no o sanso frey ye eka kire say ye nyi ni din ni mfiro because on pese obi abehu say ono na eye sa de no ma nya me shira asema me kan obedi hu adanse o ma ye yi ni din ye den efrim enti the fact say be you ankan kire Akete papa amfa number na amfa man say wo no o mon kasa direct ni kire say enye be you na eye sa ade ni hina okay na yen ka asem bi eba ne sai ena nkofo no mo abrochire be hu Akete enam be you so ena nkofo no mo abrochire no ebe hu Akete se empo no eye sa nkofo no mpo ena eye sa niema no de ma Akete mpo a once ye be you
and na page Akete na bedu that level no because the account continues to be BU's account BU comedy enye Akete Mpeninsem comedy enti at the end of the day ehompo no maame ne papa no eni se omo ba bontene ebeyi BU boni aye eni se omo ba bontene ebeyi BU boni aye because enye easy e Ghana ha to be a YouTuber so obetwa video de begu YouTube manfo ani beji ho sika bebam enye easy not to talk of say woni akwalaketua say eye bibi say enye easy ebrewom enti so mu hu na omo yesa nyema ni nyina e wo se maame ne papa no omo appreciate now maame ne papa mpese bibi so omo say omo ankasa na de omo na omo wo omo ba no eba wo omo trim da krumpo se omumie omo empe passport ma akwala na babiu ni akwala ne nante ye no wanya passport ma akwala na nkode akwala ne kwa abrochiri me wo ho December ni mu wo before say December ni besi November December na biu frame me no kan say me we kire me ye ne na Akete papa kan say nipa no so wo oma omo enko no biu be ka kire me say Akete papa ne o maame kire say ansa na mo be ma kwan ema biu di akwala na kwa abrochiri no wo say omo ma obi di akire omo busuani bi eden edi akire asema biu ka kire wo mo ne say fine say mo busuani bi edi akire dia ene mo no mo befa mabusuani no ho ka ne passport ni bibia na mafa ho ka me de nse metwa akura ni plane ticket o ka ye no o mo ka se saa de a ene mo ma biu emfa akura na nyeden emfa no nko ndi ampa biu amfa akura ne nko ene metna aka kire mo se ebedwuru mre biu frame ka kire me se o pese o ye adwuma that's somewhere December ni o pese o hwe se 2020 adwuma bia o be ye ne ade no o pese o hwe se oni akwara no betimi anya asase afiri mu a enti onya ono no one plot anu wanya akwara no one plot ase we me boa you and the frame no kan asase mu kire me which is say an camera record be you that day o ka che me plain say this year 2022 we obebo modern say sika bia ombenya bia o mehwe say o betimi anya asase bi wo Kumasi outer ibi baby no manya asase bia ne boy fo kakra wa pay 2 plot ne de baako akwara ne de baako me boa be you and ye den e ka kire me eni se Akete maame ne opapa tena ho na omagin ye omo se obi keka kire omo se biu enya sika biu enya sika enti no omonji biu emfi akwala ne nsemu a omonji akwala ne mfi biu nsemu a omomom na ha akwala no ne nya biu no omo ha no esan se biu brand na wa build akodwu no akwala bi obakwa kofa na ba ne bia na befa akwala bia obekwa kofa ne bia ebefa I am putting it on record say after say omo keka say omo nsem ni nyina no BU the video in the first video edit to YouTube na within 10 hours not nam 30,000 plus within 10 hours not nam 30,000 plus nyamo ye ni mom na mamafo afija mamafo mpo abedo BU more than anything because social media ho no entwantro enyema na BU ye ma akola no ni nyina no ye huni mo de mo hwe picture mo hwe picture ya that screen so ya make say mo hwe pictures we mienu ba ko de ye nyamfo picture ni ya I'm say yeah the video one so be share ebe to so I say videos and capture but mo share pictures we na mo share Akete Mpeninsem the latest pictures there's a total change from the day of you e fa no be pim samre akora na sesa ne ho aye fe ne skin kura ye kama ne ntade a wo hye enam say adwuma na oni bi you eye ni ntino enkofo frɛ wo mo sponsor wo mo pentade ye den e pam tade ma wo mo ebien ni wa bi you apam a wan pam bia ye den amfa ma akora no me wo na bi you be frame no ka kire me say Akete Mpeninsem maame ene papa afre na o ma say o mo kan say akora na wini award na onka kamam ti a eye say YouTube plug na o mo di free unya 100,000 subscribers o mo di free abrochire ni ba no Akete Mpeninsem papa mpese me bisa mo say mo kra mo de mo bia Gmail account po mo bia bi da enya didi atem me mpese me ma no beti am ba Gmail account mo bia bi da enti so obi de mobile ya adwuma e wo se munya abotre obi de mobile ya adwuma BU comedy na ya send ne plug a free abrochire ba na wa mo bia be da wo se wo ba na nya award nti wo kwa akwaje to the extent say mo what the gas to tell BU say on fa bi YouTube account ni fa ma mo na mo fa ma obi no manage ma mi se ma se mo YouTube account no fa ma mo na mo manage no mo na mo create ye wo Akete Mpeninsem papa what na computer mpo bia Gmail mpo da anase wabusuani bi atena ba bia ko bia sa Gmail ni bia ka say ode ne akora ni twa na obi ka so mfa ma ne fa ni twa na so obi abia ni Gmail account na wo manage na kakra ba ma onya bi di ma mo ba mo kasa yete Ghana ha amafo awie university
akosua de awie university etifie nya adwuma anye na kufa do baya wo so na o ma 700 Ghana cedis no kra mafo gu so kon ho se ene na yamunya yanka sa 700 Ghana cedis no komo pe ama akola ketwa wanya ba 4 years obi ni na ya adwuma within a space of 1 year watumi generate a huge amount of about 11,000 Ghana cedis ato akola no YouTube bank account a moto work as wo sisi akola no nti mimi sama asemo sanka mo ma akwa ma brantie hwa akola yi a oto aduane ma no otua ne school fees oye bibia ma no ena ne sika na ye 700 Ghana cedis no modi gu ho saa bia within 1 year 2 years bi you atum ko bia 1,000 and 1,005 ena mo ji akola na kabaratama akola na obenya be 10 years mpo no anka mo ni sika anka akola na obenya your friends bank sanka akola yi mo ji anpo na 7 million na say bi 10 million mpo na ka bia bibi sa mpo ekopem be bia 6 years and akopem e bia 7 years a anka mo ni sika anka akola na anka obenya your friends in bank account Emmanuela and Mark Angel say anka mo sha say na Mark Angel start say o ma akola ni 50% anka Emmanuela anka wan twen ya menya 13 years ansa na wo si edan edema ne papa ne maame but Emmanuela just last year ya na Emmanuela etumi complete dan 6 bedrooms apartment ede koma ne papa wabra wanya 7 years 13 years enso sanka Emmanuela oni Makenji eye adwuma for almost 8 years eti abotre ewie nkunidie sebiyu anya hwekra ma mo no anambiyu so enanne Akete Mpeninsem emfaso aba no so a amanfo etenchen edada mo say monje akwala no mfa ma wo mo na wo mom na betumi ama akwala na ye better. But there's one thing that you guys are lacking because you don't know the chemistry na wo bi you ni akwala ni ntemu no any say na bi you e de akwala ne faso no opa fa akwala no koma ayi rasnene opa fa no koma lenwen akwala no on hiti biem on me ye powerful biem to say ni otie because that chemistry na wo akwala ni ntemu no lenwen ananse rasnene omuntumi nya ni biem da me na me ka kire wo omuntumi nya ni biem da eti se na ma adwam se mo oji akola na fi bi yu nsem ama bi yu nsalsi fom a mo na ma ha mo ho akola bi pie Ghana ha ye friend club boy o si mi hu ni clear no ne bra ye friend se ne boss of a PK e ba ye so club boy ko bi yu ye friend se PK ko interview oji sika o ma club boy bi ni ade ti eji akola na fi se no mo ji akola no sika na guy di ma akola ni na chi no mo ji akola no e ko be 2 years sese ni akola ne fa video ba kumpo ma bonten ne wodum obi ante ne nka biem bi you enko interview ema obi ma ne 10 million ana 6 million da bi you onko interview first of all mo ma monte as the interview no kura mpo no Ghana ha se wo ko even Ghana ha musicians ni bi kura mpo no ene nkofo mo agidi kaka mpo no o pe interview kura onu po tua ho mo misa za anfales mo se nkofo person mo ba interview wo mo ho a wo mo ntua ho a ansa na ebi a wo makwa akotena ho. And so be free be you kura mpo so mo interview a privilege kura de ma be you a privilege de ma be you ni Akete Mpeninsem so mo kwakotena sa platform no so entinye nipa na wo ko interview no e wo no ho no ono na wo san so ono o san be ma osika sa ji kofie asema mpasa mi twa to kura ne say Akete papa onsema wo kan ye ni bi e kire say enya wo your friend say wonje akola ne mfi bi you nsem monje akola ne mfi bi you nsem ba mo ho amu be hu ase akola no your friend say bi you ababon tan abeye life first of all me pese mo hwe ade we wo screen so oh sa ade ya mo hwe wo screen so no eye Akete Mpeninsem ni new Facebook page na sa Facebook page wo no na gay bi ekoye your friend say nipa no handle sa page no ebe twetwe sa message suwe mo edigu ho ne nsem a wo pa kire nyina ne say Akete Mpeninsem enche obedi ni birthday na birthday no obabedi no mo pese o mo Ghana fo nyina hu say se Akete Mpeninsem na makra o ye 2 days 3 days tour bi na Akete Mpeninsem no birthday ni say ni ma nyina esi ano Ghana fo enyi bi yu ensi nchen esan Akete Mpeninsem enka bi yu hu biem na emrepamu no o mo de nchechemu no ebeba enti wo say won ja akola ni mfi bi yu ntemo ensemo but sa semu ya make kan yegu page so amanfo ehwe ya no mu ready the time amumu ba be yes post we na chire kwa na bi yu ekoye live mu yes post we no na chire kwa na bi yu ekoye live ebe ke kan sansem na o ye de okan ye no
because man to me anya bold an kan che bi you say mo gya akwara na fini nsem but musuban ne mo ne ye na kire say mo gi akwara na den afi bi you nsem e no koye live okoye live na ekoti amo na Ghana first to mu twa bomo no afede wa babonte abaye live video say enya wo anase wo ne oyire mo nka say mo gya akwara na afi bi you nsem wasan so na o page no so aka say akwara no ko bi you ho every school mu ba ko bi you ho say okwa akoye adwuma okoye no mo pamon ne say akokọ papa wo boa wo nka no kore bi you ehu akwara no na o mu ye adwuma ana osuma nkwara ne bi mo mo call ne nchen akwara no asema o ka kire nkofo no say my brother and my father say I should not work with BU comedy again. They say of a BU is not good. He is not going to help me, so I should not work with them again. Mobano ene kan sa asem no. Mobano ene kan sa asem no. Audio record am ye ma BU am ka che BU say efi na akuri no e ma no fa baby Akete kra fa mama ne mfa mama ne nko school mu wo so okwa visit akwala no sa audio record na mu ye nyina wo BU phone so what they send me na me for now me mfa nto ha but mo ba bon tena mo be kan asem different dia me dey say audio record nyina be ba magana fo hu say mo nka no kre mo asan so dia to mu post wo mu wie no mako delete no mo asema mo kan ye ne say Sebiyu wan kasa Akete Mpeninsem papa o kan asem no mo da to mu post wo say Sebiyu nim na ode video nim wasema wo kan ye ne say Sebiyu nim na ode Akete Mpeninsem edin ananse ni bibia e de to ba bia wo be free police for wo no so me pese me bisa say wo ba no wo no wo frɛ na Akete Mpeninsem ana edin be na wo de frɛ wo ba no se sa na tie bia ne na me so me kire wo say as a friend of BU am na na ma ya share ideas e kan bibia no me so pese me kire wo say we are also going to see you guys munyi Akete Mpeninsem na na say wo se wo ba na ye fa na Akete mpo a munyi Mpeninsem ni mfini so me frɛ wo yere e ya Akete maame me frɛ no no asem Akete maame e kan ye ne say ye wo akola no ne ye frɛ na Akete dada ana me say ye frɛ na Akete dada ne ye frɛ no Mpeninsem enti mo pa mo so mo yi Mpeninsem ni mfiri so na mo nya na mo frɛ na Akete borobo because ente sa Mpeninsem na e wo so no so ye BU comedy brand name enti yensu so ye wo copyright of that particular name enche document ne baba bonte mama hu say se muni mumra ye wo mra chem mo se mo wabusuafo mo won kofo etam achi e ma mumra yenso be chem say Mpeninsem the name Mpeninsem no e ye BU brand name so therefore mo so no munyi sa di ni famfi mo so new page na mo create na makoye na Akete Mpeninsem no mo so da new page no munyi free wo enye sa me report ma YouTube Facebook enye sa me na manage BU me na manage BU Facebook account most of nkofo e wo Facebook a omo sending BU e chatting ni ade nyina no me na me ne mo e kasa me reply mo makomako bi e na BU e reply mo because most of times we are busy enye sa me report mo so page no e dia ma Facebook for e mo so I pull that your friends Facebook page ne down and this mo so pull that Facebook page ne down because the name Akete Mpeninsem no Mpeninsem no so nyamo mo dia e di se mu ni mo mra mo famra ne yaso ye be hia mo so obi no ba ya adwuma bi a mo ye Ghana fo bebre na mo ye boni ayefo dodo Ghana fo bebre na ye boni ayefo dodo mo nim adwuma nim obi no obi ba ya adwuma na mo hyehyɛ nkyɛn na mo keka kansem na mo keka kansem mo ga say ye easy say obi ye YouTube content wo Ghana ha wo ga say ye easy do you think say ye easy say obi utumi kra send to group ni edidi watem utumi send to group na bi didi watem omutumi keka kansem hunu kyerɛw obi tumi kɔ no akɔhwɛ video unsubscribe unlike it oye se wo hwɛ kra no obi dia no obɛtwetwe nsɛm bi agu to yemi say videos na BU ni akwara ne de to na ya mo hwɛ no mumu ne himpo Akete Mpeninsem ne maame aya mo ko read story ni bi mo ko read nsɛm ni bi mo ba ya na mo be yes ayi ni nyina na afi de Ghana BU ye ne life na Ghana fo etwa bomu ni ntino ma ba bontene Akete maame o share tears enu a me recordo me no kasa ya me recordo ba me fan to so because man kan kire wo se me recordo sanka me ka kire se ma wo ba be kan me recordo wa anka no kwanya me anum ka me de beto so me na me fra wa drum ka kire se ye fra me kofi me ka se free takra de me boa me ni takra de me sheda me recordo wo ne wo kan ye ni nyina enti se wo ye wa adwen se wo ba bonten abaye ye mesan so so e de sa audio ni de abama Ghana fo ahu nipa boni ni a wo ye
say adanya bi you akoto car adanya bi you akohan flat na bi you akoto car no akohan flat a eka car no na yi na wa na enya adwuma na ode ye adwuma na wo ye ni ntinu akohan akoto car no adwuma na wo ye ni ntinu akoto car no ene baabi a no wote na ye baabi a momo wote na wote na dede wo ho too much me ba ho no wo ye editing kwa wontuma mo ye editing ntumi nti wokope baabi a beboa no ubisa obi a wo industry wo mo onim adwuma no bia na wasase mo wote ase sanko ma akola ni sika ni bi kura de a but ma akola ni sika ni bi enti ade ntina wo se mo ba na mo ye ma se mo gu akola ni bi yu na ni ma se mo se mo de mo ba na ma obi a mo fa ne ma obi ba mo ba bontin be gina ne mo be kan bi a che Ghana fo nyina a kire se mo ye sika ni brefo because mo ankasa mo wo mo ba no mo ntumi an create bank account amfa 1 million pound every month Akete Mpeninsem ne papa me ka kire mo plain se mo ntumi an mie bank account amma mo ba na amfa 1 million pound every month but obi dey create e di akwa ne ya adwuma na o ma akwa na 7 million every month a wotu wo se sua na so ma na 7 million na wo so na wo ye papa na mama na wo so fa bi kan wan camera no mo na moto ma bi you mo na moto camera no mo na mo ye editing na live bo mo na mutu ya o mo kwa bontia na mo ye bia mo ni mu bi ade na Ghana fo mo ye ya atwem na mo ye greedy sa ade mo ni brad ye sa etimisraw mo sizi fire ne so sizi fire wo se akwara no ya oba wo na wa ade no problem fa oba ena me kan okra kire wo say message say back be you inbox no me tumi po reply ni nyina obi wo ha no afre wo Spain ne ba wo nkokọ ya nkọgye ne no mfa ne adwuma on pesika bia o de akwara ne kye sofu bi frɛ ya so ya sofu san teacher ni ya mfa ne ba nya adwuma wonim kofo a efra on pese ya di wo ba ya adwuma but ya shamo bo anche bia Ghana ha se ye be ma ye fans na support ye ni create ya pe ba bibi abi you be pe ba bibi a ye be fan kwala pa be ban kwala gu ho a wo mo ye videos every blessed day abosun bia dwe obi abenya ne ebenya ne de abosun bia dwe obi abenya ne de etifo na me de besia evidence ni na de bi you di bebre na ba bontene say ye passport say ye de ni no de aba bontene mo so mo post na mo ye nyina me de bia kire mo but me de besia mo so mo nsi fire na wo mo ehye to na so obi na obi ye bibi wo ye YouTube blogger bi wo ye upcoming YouTube blogger wo so afa na wo ba adwuma nim ana wo adwuma mu dada enfa ma obi atete akwala afama na wo hye akire kokeka kire ma me ne say bosun bi adwuma metuma ma 1 billion 20 million 3 million start na se wo start ya na obehu emre bi atwa mu ko me ka kire me wo say me fa girlfriend na bosun bi adwuma me ma ne be 10 million me ma ne be 7 million and na me ye adwuma o ba bosun bi adwuma ofrem kra na me bu afu because it is not easy. It is not easy. And si so bi no bi ye adwuma mu nya abotre. Yada ma se mo koso ahwe Emadek TV nyame enhyira mo na mo di achi. Be you obi a ye support ni be koso a support because ye ne na nam. Ni bibia wo ye bia ye dinachi adoya wo ye ene nkofo okom wo fanage homes ni ade o cha ade enyensem nkomo boy enemy di kire so owadwen pa Ghana for mesra me dem sa to mi tse yem akwala foforo bia be you di ne bia mo nyina nsom ni support yem puchi brand no be you aye na adwen so be fa nkoro bebiri atete omo de omo aka ho enye krom nko obekọ nkura se kofa nkora ni bi na ono so aboa wo mo because Ghana ni sesi ani yehu ni say opa ko school sa bra be die yi obetumi atena fie se akopim ta ma obewunya adwuma anye eni se akwara ni so ani etumi boa no wo nyini nyina no onya adwuma ye na tika ba ni nsem ni ade a eboa na sanka ye meme ba na ka bi so odini ko Dubai a ka ba me de ka me kwa na mekwa koji omo airport kwa na metwa pictures but Ghana boni ayefo adwonbonefo se ade a wode me ba no kwa na wanfa me ba na ma bi mu a anti bi you betumi se ne bi you do Akete Mpeninsem bi you betumi da Akete Mpeninsem ko Dubai a wanfa ne ma bi mu. Like seriously, Ghanaians think about this issue. Enti mama ne papa no munim de omo ye eyenkofo bi na hye omo achi e na ekeka nsem gu omo asum but omo nsasi form. Trust me say so man hwe ni ya 7 million na no munya fi akwara no kra munya biem po sesi yi because akwara no de hiti pass oba hiti biem sesi yi o man Ghana mu ya ebe den mu ye boni ayefo ne ebe ma Ghana fo nyina so hu se mu ye boni ayefo ye da ma se nyame hyira mo ye be san so hye biem e wo Emadek TV so bye.